Исәнмесез, балалар? Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I am glad to see you. Балалар, бүген безгә кунакка Мәликә килгән. This is a girl. Her name is Мәликә. Ул матур киенергә ярата. Аның киеме бик күп. She has got a lot of clothes. Мәликә үзенең киемнәрен сандыкта саклый. Әйдәгез, карыйк әле аның сандыгында нәрсәләр бар икән. Repeat after me. This is a dress. Dress. This is a skirt. Skirt. This is a jacket. Jacket. This is a t-shirt. T-shirt. These are trousers. Trousers. These are shorts. Shorts. These are shoes. Shoes. This is a hat. Hat. Ай-ай, Мәликәнең киемнәре бигрәк күп икән. Ул бүген урамга чыгарга җыена. Ләкин киеме күп булса да, өстенә нәрсә киергә белми. Әйдәгез, кием сайларга булышыйк әле Мәликәгә. Хәзер нинди ел фасылы? What season is it now? Yes, it is summer now. Ә һава торышы нинди? What is the weather like today? Yes, it is sunny and hot today. Көн иссе булгач, Мәликә өстенә нәрсә киячәк? What will she wear? Yes, she will wear a dress, a hat and shoes. Excellent. Мәликәнең дусты Кәрим дә урамга чыгарга җыена. Карагыз әле, ул дөрес киенгәнме? What is he wearing? Yes, he is wearing a t-shirt and trousers. What is missing? Yes, these are shoes. Кәрим is not wearing shoes. Good. Ә Айнур ничек киенгән? Дөресме? What is he wearing? Айнур is wearing a jacket, a scarf and boots. What is wrong? Yes, a jacket, a scarf and boots are wrong because it is sunny and hot today. Әйе, балалар, дөрес, Айнурга куртка да, шарф та кияргә кирәкми. Чөнки бүген көн кояшлы һәм эссе. Very good. Ә хәзер әйдәгез, уен уйнап алабыз. Уен Guess the clothes дип атала. Беренче рәсемне карыйбыз. What is it? Yes, it is a t-shirt. Good. What color is a t-shirt? Yes, you are right. A t-shirt is blue. Next, look. What is it? Yes, it is a skirt. Very good. What color is a skirt? Yes, a skirt is pink. Next, look. What is it? Yes, it is a jacket. Wonderful. What color is a jacket? Yes, a jacket is blue. Әйдәгез, тагын бер уен уйнап алабыз. Уен кем икәнен белегез дип атала. Who is this? Рәсемдә балалар сурәтләнгән. Алар төрле киемнәр кигәннәр. Мин сезгә аларның киемнәре турында сөйлим, ә сез аның кем икәнен белергә тиеш. Look, there are boys. Their names are John, Alex and Brian. Беренче бала турында тыңлыйбыз. Alex is wearing a red t-shirt, yellow shorts and blue shoes. Which of the children is Alex? Балаларның кайсы Alex? Yes, you are right. This is Alex. Alex is wearing a red t-shirt,
yellow shorts and blue shoes. Next. John is wearing a yellow t-shirt, brown trousers and brown shoes. Which one is John? Балаларның қайсы John? Yes, this is John. Good. John is wearing a yellow t-shirt, brown trousers and brown shoes. Next. Brian is wearing a red t-shirt, blue trousers, red and white shoes. Which one is Brian? Yes, you are right. This is Brian. Brian is wearing a red t-shirt, blue trousers, red and white shoes. Excellent. Хәзер әйдәгез киемнәр турында шигырь өйрәник. Listen and repeat after me. This is my jumper. These are my shoes. These are my trousers. They are blue. Gloves on my hands. Hat on my head. Look at my t-shirt. It is red. Булдырдыгыз, балалар. Хәзер безнең эшчәнлегебез ахырына якынлашты. Алдагы очрашуларга кадәр сау булыгыз. Goodbye.